Jako mnogo mladih ljudi gine u saobraćaju, mnogo njih gine u BMW-u sa zadnjom vučom, mnogi ljudi krive zadnju vuču i puno konja za ova tragična događanja. A ja znam, ne da samo tvrdim, nego znam da je zadnja vuča jedna od najefikasnijih. Još efikasnija vuča je 4 vuče, onda zadnja, pa prednja je tek najzadnja. Ajmo na dokaze. Evo me u Versatu u garaži kod jednog prijatelja. Sa ovoga mjesta bi vam rado pokazao zašto je zadnja vuča bolja od prednje vuče. Vidjeli smo kako je momak poginio u tunelu Sveti Ilija kod Makarske. Svi mediji, svi novine, svi ljudi, apsolutno svi su složni, skoro svi. Zadnja vuča i neiskustvo je smrt za naše momke, ali ja kažem da je zadnja vuča mnogo bolja od prednje vuče i po kiši i suši po snijegu. Kojim okolnostima? Točno ću vam u bocu objasniti kako, zašto. Ostanite sa nama, pogledajte do kraja pa ćete vidjeti ako ste imalo inteligentni da sam u pravu. Ako ne, stavite u komentare da kako nisam u pravu. Sad ćete ovdje na drifterskom autu i na mnogim drugim primjerima vidjeti zašto je to tako, da je zadnja vuča dobra. Šasija je od 320, unutra je 325i. Maksimalno olakšan, u gepeku je sve izrezano. Sad s 1200 sigurno je došla na 1000 konja, dakle 191 konj, lani je bio ovaki turbo, 400 je nešto konja, ali nažalost je komplet izgorio i on i garaža. Prijatelj je to ponovo napravio za driftanje, vidite ovdje šparko sicevi, kaves, olakšan maksimalno. I sad ću da vam objasnim zašto je ovo sa maksimalno olakšano, još zašto ima daleko više gripa i daleko je sigurniji po krivinama nego prednja vuča. Izvolite, pogledajte. Dakle, ovdje vidimo driftersko auto odozdale, E36, Koni Mondezeri. Sve su PU ukrućeni ovi bogovi, sve što se može, što je bila obična guma ovdje je ukrućeno. Ovdje imamo dodatnu, ekstra napravljenu oprugu na kojoj vi možete ovdje kosinu točka možete na ovo štelati. U originalu ima samo jedan mali šaraf, možete samo malo, a ovdje možete stvarno puno tu dotjeravati, štelati. Dakle, kosinu. Objasnit ću vam to u detalj zašto. Dakle, sad je auto dignuto pa pokaziva točak vamo, to je sada nebitno, to ignorirajte. Kad auto drifta, kad se ide na drift, onda je vrlo važno da cijela površina gume leži na cesti. Zamislite se sad kako naši debili imotski stave ovako gume, spuste kamata koji vakuum uz točkovi stoje. Zamislite se da je ovaj točak 5 metara širok. Tamo bi na 5 metara bio liko u zraku. Nikakve tu koristi nema. Dakle, kod drifta stoji guma skoro upravno, malo skoro, možda 0,75 stepeni ukoso, iz razloga da ima što više gripa na cesti. Dakle, on kad mu dadne gasa, kad izvrte točkovi, kad počne auto da bježi, on pusti gas, auto ima grip i odmah je tu. Dok u nas u Imotskom kad stave ovako točkove, onda samo ova ovdje ploha leži na cesti. Vi kad dadnete gas, auto ne možete uhvatiti jer nema gripa. Ali auto gdje su mu točkovi u kosi, to auto kad je u krivini, onda će se sva kila pašće na ovu stranu i onda će u krivini auto dobiti grip. Dakle, u krivini auto dobiva grip kad je točak u kost, ali je po pravcu slabiji. Zato je tvornica našla jednu balansu između krivina, između pravca, jer zavisi kad ste na trkama, onda ćete točno vidjeti kakve su krivine, koliko će se auto nagrijeti i točno ćete po tome podesiti
podesit ćete točno po tome kako će guma ležati, koja će biti krivina. Dakle, još jedna vrlo važna sljedeća stvar. Ovo auto ima 191 konj na 1000 kila. Zašto to nije puno konja? On će ići na 0,75 jer kad bi išao skroz upravno da ima 100% gripa, ne bi ga mogao baciti u guzicu. U krivinom, ekstremnim krivinom bi bio lošiji jer bi se auto nagijelo na ovu stranu pa bi više vata iz vanjskom stranom, znači ne bi bilo baš dobro za pokrivinama. Ali za driftat trebalo bi mu puno gasa jer ima konja, jer je malo konja da bi stavio upravno da bi bio grip što veći. Dakle, kad iduću godinu bude išao na 450 konja turbo, onda će staviti točkove upravno da ima maksimalni grip. Znači, kad ga on zavrti guzicu, pusti gas, auto je odmah tu. I još je vrlo važna prednja komponenta, prednji točkovi. To ćemo vam kasnije pokazati. Sad ćemo izvesti, kolega će izvesti prvu vožnju automobila koji je ovu zimu sastavljan, nakon što je lani jedno auto pošlo u temelj izgorilo, vozit će sada to pa ću vam naprijed pokazati kako trebaju stajati prednji točkovi. Da pogledamo kako to izgleda kod gripa od prednjega trapa. Dakle, vraćamo auto ili ga kontroliramo kako je nas volja, tako što sa volanom prednjim kontramo kako nam treba. Da bi imali što višega prostora za volanit, tu se sve dakle odreže i stavi se da može još točak ići više se volaniti prema unutra i vani nego je tvornički. Prednji točak, sad ćemo vidjeti, on nije ravan kao što je otprilike tvornički, nego ekstremno ukoso. Dakle, ovako nije ravan, nego ekstremno ukoso. Zašto? Kad auto ide upravno, sad ćemo vidjeti, ono nema gripa gotovo nikako. Zašto je ovo važno da vam objasnim prednju vuču? Kad vam budem objašnjavao prednju vuču, onda ćete to isto vrlo lako shvatiti. Dakle, sad kad smo zamotali volan, sad ima auto grip cijelom površinom. Dakle, vi ako sa normalnim vozilom, vidite kako stoji montizer ukoso, sa običnim autom, ako niste iskrivili, iskosili točkove naprijed, a nazad imate dobar grip, imate na primjer original tvornički, dobre gume i ne stoje ukoso puno, vi ne možete auto vraćati. Kao što smo vidjeli kod onoga debila u Zagrebu što je u ljude uletio pod onom, prvo nema konja, a drugo nije auto pripremio za taj drift i treće ne zna. Zato sam ja tu da vam objasnim neke stvari. Dakle, sad kad smo namotali točak, sad punim gripom ima znači sad auto, sad ga vi navolanite, vi ga vraćate nazad kako hoćete jer imate grip ovdje. A kad vam stoji točak upravno i vi namotate, onda samo imate sa jednom površinicom imate grip i auto bježi preko nosa. Najbolji drifter na svijetu, kad uzmete sad da stavite ga vratite točkove na originalno, na skoro upravno i probate driftat, ne možete. Zašto? Ne ide, nema šanse, jednostavno jer nemate gripa naprijed. A sad ćemo vidjeti kako to izgleda kad je ravno. Dakle, nadam se da se sad vidi kako točak pretjerano ukoso stoji. Nekih 4,5-5 stepeni. Dakle, sad kad gledamo dolje površinu, sada najviše lijevo ima točak pritiska ka zemlji. A prema vani sve manje i manje. Da je sad 3 metra širok u zraku bi bila gore, bila bi u zraku bi bio točak. Zato što stoji logično ukoso. Dakle, sad je auto po pravcu jako nestabilno, dosta nestabilno za volan po pravcu, ali po pravcu se i ne volani. Kod prednje vuče je mrvicu ka bolje zato što mu je motor naprijed, ali samo ako montezeri tu snagu koja dolazi od motora mogu primiti na cestu. Ako su dobri montezeri, ako su loši, onda vam džaba šta je prednja vuča, on nema kontakta. Dakle, sad ćemo preći na prednju vuču, da vam malo pokažem za prednje vuče. Nadam se da ste skontali.
Zadnji točak je skoro original tvornički, stoji jako malo ukoso. Kad se bude štelat, naštelat će se otprilike 0,75 kosine, 0,75, 0,80, tako nešto, jer bit će previše gripa nazad za 200 konja. Znači, predobro će držati otraga za 200 konja. Znači, da bi ga bacio, trebao bi staviti još više konja, jedno 400 konja da bi bilo ova kosina, grip, da bi bio preslab. Dakle, grip je nazad previše dobar. Jeste me čuli šta sam vam rekao? Glupi neznalci. Glupi neznalci su samo oni kojima se govori, objašnjava i neće da shvate. A oni neznalci koji ne znaju, jer jednostavno ne znam da im to doći samo od sebe, nisu nigdje čuli, nije niko objasnio, te su normalni, pametni neznalci. Ja govorim glupim neznalcima. Dakle, glupi neznalci su oni koji ne znaju, kojima se objašnjava i dalje tvrde jedno te isto gluposti. Dakle, još jednom, 191 konj na zadnjoj vuči kod jedne tone kamatarka, ovike poginja, ima sigurno 1400 kila. Znači, ti konji su premalo je tih konja, nije prepuno, nego premalo. Ako su poderane gume, ako je kiša i točkovi stoje u kosu, je prepuno, naravno je prepuno konja, ali problem je kako ste vi izdozirali. Da li ste tvorničke postavke vi srušili ili niste, kako ste vi setup vaš napravili za voziti. Dakle, evo ovo auto, ajde, ok bi ležalo i po krivinama, ali nije pravljeno za krivine, ok je ovako po krivinama, ali više u kost gume ne možete po kiši, braćo moja, voziti. Hoćete li napraviti auto da bude kišno ili posuvo? Odlučite se. Dakle, kad bismo ovo auto stavili na iduće godine 450 konja na turbo, 450 konja, onda ćemo staviti skroz na nula, da točkovi stoje komplet nazad ravno, ali neće biti u krivinama dobar, ali neće ga ni voziti niko po krivinama, samo će se bokom bacati. Znači onda kad vi oduzmete gas, cak ona je odmah tu. Možete pisati s njih, napisati ne King, nego King Krešimir Mustapić potpisa se na asfalt. Jer ima grip, možete upravljati. A kad stoji točak u kosu, vi dadnete gas, vi pustite gas, on ode i dalje. Što će ne može ufati grip, kad mu treba 3 kruga ovako da se izvrti dok grip ufati. Znači vi možete to odlučiti kako ćete vi imati auto, šta ćete. Znači kamatarka, moj bivši šef, a bio mi je iz djetinjstva isto prijatelj, Davor, on je kupio prvu koja je izašla 525 TDS. Ja se sjećam zima, Rottweil dole ispod Stuttgarta prema dole Švarca, kako se to zove. Bogati čovjek, oni između auta u selu dadne gas, pobigne guzica, on pusti gas, auto se smiri, moga se drifta, moga se pisa po ledu s izin autom šta se tijeli. Yokohama nove gume, tvorničke postavke, nije ga spusta, nije auto, znači kad ga spustiš, ono izgubi grip, ajmo reći, ti ne možeš više ubrzati s tim autom tako brzo kad je spušteno, kad je točkovi izbačeni, ali si bolji u krivinama, znači setup je najvažniji. I treba znati voziti, treba se naučiti, treba trenirati. Evo i momak šta ovo voza, ali ide na treninge, košta jedan trening tamo vikend 400 eura, pa ne možeš ti evo ovako znati to kako, odakle. Vama je dato, vi ste naučili voziti propisno. Pokazano vam je kako se vozi propisno, onda se morate sami učiti voziti. I nakon što ste se naučili voziti propisno, onda vam treba pokazati kako se vozi brzo. Brzo i sigurno. A sad ćemo prići na prednju vuču. Dakle, svako ko kaže da je kamatarki 191 konj puno, taj pizdi, taj priča gluposti, evo ovo će biti 0,8 otprilike. Zašto? Znači, rekao sam, jeste li shvatili zašto? Ukošena su 1 stupanj, točkovi su ukošeni, kad bi stavio pravo, ne bi mogao pobići od zada, ne bi mu guzice mogao baciti, ne ide, ima previše gripa. Ne može, jer je malo 191 konj za ovo, malo je, ne ide. Trebao bi imati 400 konja da bi ga mogao baciti. Ako imate loše izlizane gume i neki glupani imotski, dalmatinski, ako su setup pravili za auto, onda je puno i 60 konja, bogat.